Pekić je pisac ideja. Moglo bi se reći pisac koji, koliko god je to moguće, nastoji da književni tekst oslobodi ideološke službe. Pekićevi junaci žive svoje ideje, istine i zablude, ali ih pisac ne pretvara u dogme, niti u stav, koji bi bio dominanta u njegovom narativu. To je za ovoga pisca prirodno, pošto u uvodu Sotije Kako upokojiti vampira kaže da dužnost pripovedača nije da obara ili stvara mitove, nego da ispriča priču. Ipak, autorskom distancom prema prividnim istinama i ironijskom korozijom koja nagriza tekst, pisac relativizuje neizgled neprikosnovene ideje svojih junaka. U tekstovima koji nisu književni, Borislav Pekić daje maha svojoj kulturnoj i političkoj ideologiji. Ovakve dve pozicije, u kojima se on pojavljuje kao pisac, a zatim i kao neko koji je blizak određenim ideološkim stanovištima, jesu okvir razmišljanja o refleksima ideologije i istorije u njegovom delu. Zašto je u takvom konceptu uz ideologiju bitna istorija, a sa njom i kultura? Bitne su zato jer utemeljuju pogled na svet, a bez toga ne vidi se perspektiva iz koje junak misli svet i svoje vreme, niti njegov identitet, dakle ono po čemu se on razlikuje od drugih. Kako je tu mesto dato istoriji? Mesto je značajno ukoliko se istorija shvati na pravi način. Pekić istoriju shvata prizmatično, a to znači da je posmatra sa više načina, na više načina, gleda je iz više uglova. Jedan od tih načina vezan je za istorijske činjenice i duh istorije, dakle ono što je njena suština i živa srž. Pekić kao pisac, pomoću svog autorskog pripovedača ili komentatora i pojedinih likova, iznutra na imanentan način kazuje u kakvom se odnosu istorijska fakta i ono što je suština istorije. Pomenimo u vezi sa tim Konrada Rutkovskog i njegove razmišljanja o ovim pitanjima. U prvom pismu Hilmaru Wagneru Rutkovski zapaža da su, citat, istorijske činjenice školjke iz kojih je vreme izvuklo biser. Uprkos najobimnijoj građi, mi nismo kadri da restaurišemo njihovu živu srž, da je samo suvu i mrtvu ljušturu, ostavljajući izvan saznanja i osjećanja sve što se stvarno zbivalo po tim enigmatskim šiframa prošlosti, vama to imalo najsurovije oblike patnji, iskušenja i smrti, a što tek sada uviđam, čini jedini relevantan sadržaj prave istorije koja nikada neće biti napisana. Kraj citata. Nije li zbog svega književnost jedini način da se napiše ta prava istorija? Taj način donekle dokazuje i Pekićeva sentimentalna povijest Britanskog carstva ili možda još i više Pekićevo Zlatnu runu koje bi se na ovaj način čitano moglo shvatiti i kao jedna moguća istorija balkanskih naroda. Pomenuti podozriv i nepoverljivi odnos pisca prema istoriji u Sotiji Kako upokojiti vampira nema bilo ko, nego glavni junak ove Sotije, Konrad Rutkovski, profesor srednjovekovne istorije na Univerzitetu Heidelberg. Rutkovski kao znalac na svojoj koži pa i u duši trpi posljedice još uvijek žive istorije iz Drugog svjetskog rata. Za njega je istorija više to što ga je Adam Trpković doveo na mesto zločina, nego sve ono što je o tom zločinu moglo biti napisano. To što je napisano ima u podlozi građu kojom se nikada ne dospeva dalje od, kako Pekić kaže, manje više svesne rekonstrukcije istorijskih činjenica. Na diskurzivnom autobiografskom nivou on, dakle pisac, kazuje isto kada o sentimentalnoj povijesti Britanskog carstva za sebe kaže da je 1944. godine ovde na Balkanu istoriju učio iz još svežeg i pomalo krvavog života, a ne iz bajatih dosadnih knjiga.
Pošto je prava povest život ljudi pokopan ispod trošnih spomenika bezlične istorijske hronologije, promjene u društvu zapaža Pekić su socijalne koliko i političke epizode povesti i politike predstavlja posljedice socijalnih promjena nose njihov uzrok. U tim relacijama uspostavlja se Pekićev odnos prema historiografiji, socijalnim političkim fenomenima, koji, ako ih prihvati priča, postaju samo građa književnosti ili refleks društvenog i privatnog života. Napisuje da tim fenomenima, kao i onome što čini duh ili, kako Pekić kaže, živu srž istorije, podari oblik i smisao. Izvan toga, istorija je u književnom delu jalova i besmislena. Druga je stvar u ovoj temi kojom se bavim, vezana za ideologiju, odnosno za autorov pogled na svet i način kojim se taj pogled reflektuje u Pekićevom delu. Sve je to deo njegove antropološke misli i morala izvedenog iz te antropologije. U načelnom smislu, kakav bi Pišev odnos prema raznim ideologijama i doktrinama trebalo da bude? Pekić daje odgovor u knjizi Vreme reči kazujući da pisac ne smije da bude najamnik neke životne doktrine, ma kako ga osobno privlačila. Ima još neposredniji njegov iskaz u istoj knjizi. Ja lično ne volim, kaže Pekić, da opterećujem svoje knjige ideologijom. Pretirana politizacija, a ja mislim politizacija opšte, nužno umanjuje umetničke efekte. Međutim, a istorija književnosti nam to bilo to kazuje, dobra knjiga, pisana makar i bez trunke ideologije, emituje poruke ideološke i političke, čak i bez svoje volje. Kraj citata iz Pekića. Pošto ideologija obično u sprezi sa istorijom i politikom, onda je književna dela koja se njima bave nose otisak duha jednog vremena i različitih, često i sukobljenih ideja, odnosno ideoloških gledišta. Pošto Pekić kaže da takvo delo nekada bez Piševe volje emituje ideološke i političke poruke, treba se pitati kakvog uticaja sve to može da ima u njegovoj prozi. Nužno je stoga pomenuti da Pekićeva prozna dela svoje hronotope pre svega nalaze na balkanskim prostorima i u 20. veku, te da su tematski često vezana za sudbinu građanske klase, naročito u srpskom korpusu. Antipod toj klasi je nova klasa, koju je iznadrilo socijalističko doba. Imajući građansko poreklo i svest da pisac ne smije da bude najamnik ni jedne doktrine, ali i napomenu da delo ipak ponekad emituje poruke, Pekić u svojim esejima i knjigama koje pripadaju diskurzivnim žanrovima pokušava da reši tu kvadraturu ideološkog i poetičkog kruga. Dakle, kakav je njegov stav o svemu tome? Tokom rada na delima koja se bave temom propasti građanske klase kod nas, Pekić u vremenu reči pokazuje da su njegovi, citat, lični motivi otišli sve dalje u pozadinu inspiracije, dok nisu sasvim zaboravljeni. Postalo mi je savršeno svejedno, kaže Pekić, kako se i zašto to dogodilo u smislu nekog razjašnjenja sebi, u smislu tumačenja moje vlastite sudbine. Postalo mi je važno da protekle stvari vidim iznutra, u samom njihovom razvoju, da ih snimim, iz njih samih, da to mrtvo vreme pomoću imaginacije, ako je moguće, proživim. Kraj navoda. To znači da je sentimentalni odnos prema klasi u čijem je krilu stasao pisac zamenio potrebom da unutarnjim okom vidi šta se sa njom desilo i da snagom posmatračkog i analitičkog uma, živim i slikovitim primjerima iz života, da književnu anatomiju građanske propasti. Moral pisca i umetnički razlozi, kao istina višega reda, vjerodostojnost lične slike o svetu, a ne njeno krivotvorenje, uticat će na to, koliko bude moguće, da pruži reljefnu i višestranu sliku procesa kojima piše, da li pre svega da bude veran sebi i svom doživljaju sveta. Takva Piševa pozicija prema vredostojnosti kao modelu književne slike srpskog i jugoslovenskog građanstva neka se pretvara u kritičke pa i jetke osude ove klase koje je i sam pripadao. Otuda i zapaža kako ga je interesovao nedostatak svakog morala, svake sheme života u Jugoslaviji između dva rata, o čemu je, kaže,
znao i slušao mnogo i od svog oca, koji je bio visoki državni funkcioner u Banskoj upravi. Pekić zato zaključuje kako je građanski stalež napala plesa, pa je samo ta klasa, evo i Pekićevskog paradoksa, mogla stvoriti one revolucionarne uslove u kojima je tako lako bila pobeđena. I na drugim mestima podvlači isto. Tako će reći kako je dosta opsednut zagonetkom ponašanja građanskog društva Jugoslavije u jednom njegovom apsolutnom nesposobnošću da pruži bilo kakav otpor revolucionarnim snagama. Moralni rasap i nesposobnost odnegovani u krilu građanstva Pekićeva je dijagnoza bolesti te klase. Uz dijagnozu njega jednako zanima kako je tako brzo došao do raspada nečeg, što se tako reći nije dobro ni ispililo. Naša buržoazija tek se začela i odmah se srozala kao čarapa, kaže Pekić. Klasni, porodični i lični sentiment potisnuti su kritičkom racionalizacijom, odnosno umnim očima pisca, koji više drži do istine nego do nostalgije za svojom klasom, posle rata potopljenom u mutnim vodama povratne istorije. Sa tom klasom nastao je njen politički i kulturni obrazac, dok je nova klasa temeljila svoje postulate i pravila društvene igre na sasvim drugačijim vrednostima. Priča o građanstvu i njegovoj slojevitosti jedan je pol Pekićeve obsesivne tematike. Na drugom polu, kao njegova protivrečnost, stojena druga, nova klasa, koji je ozakonio komunistički sistem posle Drugog svjetskog rata. O njoj Pekić pisao i u diskurzivnim i u književnim radovima. Iz prve vrste treba pomenuti oglede, analitičke studije, memoarske zapise, dnevnike, eseje, pisma, intervjue, kratke autorove misli i komentare. Kao kada govori o građanstvu, Pekićeva je misao slojevita, razložna i moglo bi se reći još više kritička i kada raspravlja o ideologiji, moralu i drugim obeležjama socijalističkog društva. Također ne treba zaboraviti da sa socijalizmom građanstvo kod nas nije iskorenjeno, već je u ostacima sačuvano u kulturnom nasleđu i delimice u institucijama. Bez toga ne bi bilo ni Pekića kao pisca koji je mirio građanski i nacionalni etos. Otud njegov trezven srpski osjećaj i uverenje da je nacionalno jednako važno kao i demokratsko pitanje, te da u urađenim i uljuđenim društvima jedno bez drugoga ne ide. Piševa kritička pozicija u odnosu na stvarnost koju prikazuje traži da se preciznije sagleda veza između ideologije i književnosti. Pekić u knjizi ogleda odmor od istorije, te veze ovako vidi. U duhu ideologije je spoznaja, uviđanje, potom odbrana onog što se kao jedino istinito priznalo. U duhu literature također je spoznaja, uviđanje nečeg, ali se čini da svesne odbrane nema. Između ideologije i književnosti postoji još jedna razlika na koju skreće pažnju Pekić. I bez pozivanja na najgore značenje pojma ideologija, koje nas usrećuje promašenim istorijama, i književnost je osobena ideologija, a da nas pri tome ne mora unesrećivati rđavim delima. A ako je ideologija, kaže Pekić, mora biti kritika. Književnost bi, dakle, trebalo da bude umetnička kritika ideologije. To nije samo načelan Pekićev stav, nego i načelo koje potvrđuje njegova književna, tačnije beletristička praksa. Na to su već skrenuli pažnju navodi o kojima Pekić govori o njemu bliskoj građanskoj klasi. Njenu sudbinu kod nas za duže vreme zapečatili su crveni teror, kako ga Pekić naziva, i ideološko-dogmatska standardizacija pogleda na svet, o čemu Pekić raspravlja u polemičkoj knjizi Život na ledu. Za ovog pisca teror je predratna sintagma za nešto u šta ružičasta intelektualna elita nije verovala, pre nego što ga je doživjela na sopstvenoj koži, a potom mu podlegla ili s njim tu kožu da sačuva zdušno sarađivala. I u diskurzivnim i književnim tekstovima Pekić prema crvenom teroru zauzima
veoma kritički stav, pritom nimalo ne štedeći ni predratnu građansku inteligenciju koja mu se posle Drugog svjetskog rata oportuno preklonila. Međutim, nisu to jedine tačke osporavanja. Književnost kao kritika ideologije doći će kod Pekića na svoje i kada on slika stanje redukovanog ili ugroženog humaniteta u istorijskoj vertikali koja seže od antičkog i biblijskog do našeg postmodernog doba. Kod njega su zato na kritičkoj proveri i na udaru ne samo veliki i po zlu čuvani totalitarni sistemi 20. veka, nego i buduća čovjekova prošlost ili novi vrli svet koji je kod Pekića do punog izražaja došao i u njegovim futurističkim raskazanjima, to jest u književnim distopijama. Tako Pekić kao pisac analitičkim umom posmatra i misli istoriju. Po pravilu, u njoj ne nalazi dovoljno humane ishode ili onu vrstu ljudskosti koja bi bila dovoljna da život i svet u svom povijesnom trajanju dobiju pun i pravi smisao. Pisac Borislav Pekić ne samo što otkriva i tematizuje tamne strane istorije i raznih ideologija, nesklonih čoveku, već i kritički sagledava, praveći od te građe zanimljive, slojevite i uverljive priče. Hvala.